Te tāne mo choshe. Hi Rachel. Kai he semi tiko i Tonga. Ka lain fifita. How are you? Mo koe moala mātui ana Malia tuila. Hey lata. Mohe ofa visi hoi. Samai koe take ne tini. E Malie pone. Hai mita tali ai fatai. Valerie puniani. Si. Kia koe Josh. Nai halau, nam le leika Josh. Mokotoa, no silai. Fai tak faka'uhinga'i teu go Tionly gana fai go he. He ni laivi, he? Tui mai fai kof pe he lan hina he. Tui la fai kof pe lan globula fai kof pe lan we fatu tamaki. Hai saus ngau e whanea. Hai nila me tui. Linda visi hoi Mary Paongo. Hoi au e. Kopa hingo mo fo i he sio laivi. Hai April alesi. I nila nai te amata. Lata ta whea. E Malie tapu aki fotu. Oh mai ka te kitai. Hai tātai. Tionly Fatukala. Hi, Malie, amato. Really train fina. And hena leka noa. Rogesto, semi tiko Tonga. Ospe foi lá e tu se bela mau se assim, he? Eu que foi, não foi bala pele. Kakai. Feinga que copia style lá Tionly, não foi. Que vai aqui tô aqui, he? Oh, wow. Sai. Eu ia temou hingoa, eh? Eu fui lá e venia o tui e viral moia, he? O se ata lavu, he? O feinga mani fai lá de liga o awa ka lavu ke mau nostro tolo ai, he? Hai lisa halat ka papalu. Thank you for your wonderful hospital. And puta to you, Semi, tuning in from Fiji. Yeah. Sai. Feit. Sai ko an ke fai go live. E ke mai po ko ha. Mate halaia. Mate be man lewa kato. Kai da feit o lan mate man lewa to tape, he. No foi ni peito. Ako faka'uhinga'i. Naka foi sign, he? Naka foi sign in ke. Tu ko video na ita Tionly.
at the same time, remember how I always try to look at the positive side of things, eh? Kope, hona koe mate o hilai koe ngaka tutu te lango, he? Mausa mai ngā fwoi te lango, he? Koe ngake romantic for good proposal, eh? Marriage proposal, eh? Pea koe kope, tutu e me aki ai, he? Ngā koe, ka mo tu ai, opena te ki whakatatu o silele os mai, he? Mai, ahau pe bona, te ulo mai o vila. Koe ai tōni, he? Feinga ke mau haloka, he? Loka ke loka ke mau a pita vai, he? Nā, o wale pe was mai hen, hango lau ko vai, he? O toi siu ki ai, he? Welcome, everybody. I don't want you to take this live seriously. This is one of my silliest lives, which is mostly for entertainment purposes, than to let down somebody. Okay? Kahangola, mandu the Tongan style. You start by making jokes, eh? Faka'ori at Becca Toast, no? I don't go out from my daughter, my always live, eh? My finger Malie. Oh my gosh. Eko ni mo ni, eh? Feinga ko you ki fatawele at her. I'm doing I forgot what time gay Babylon, eh? The big laku ya, to behind the way I be for ngaahi, eh? I tell him on pal. I'm very pulled to allow in Paya. Ya beso ki ako hinano. Mani mo ho mai mo mai ke tau ki kata. Hange ko lau whakaori pepa ko at pe ko folo ka alo ai leva, he? Sai. Mandu e kulaivi o konga tolo, he? Ta neo mea noa'ia, ta neo mea mau'inga, pea alewa ke whananga, okay? Sai, koe pon. Os ta neo mea noa'ia, he? Ka koe aien, manatu, ka whai laivi ko tape, o Tomu'a, ke mau ha whakatau, he? Mandu, ka mahina hona toko osi, na taki ai e hongo whanua heua, e seila nai ta hapa mo ilo. Ai, nai kalon free nai give out. Nai raffle, taimo toro ke whakatau ai, ato lai free raffle ke lulu. Mandu ka taimo lockdown ni os whakmo fua mai mapule me a seria, ke mau pat Facebook ai, pe niongo, koe pati no whai he le, whatape pati mo kumi mari he mos. Koea, tai koe pon, te utua ke te lolo ko ani amos, mai ke fo I to sen koe, ai koe siare he, tai wangiau ni manoa, kono ngā, o mo tolu wana o kake lolo aki he. Ha o ko ai foi to seni. Ko nga ko o lele ke maha o se mai na tolu, eh? Porque to as mai. Pea koe, tahe pida nga kakala te referi mi ai. Ai ama so mai koe. Koe ahi e nga tok whaare ale atu. Pea ko siale. Mo sepe ke anga no ai e ki tahi nene ki lolo. Very professional, he? Pea koe ai e ne kakai o whatau ki ai. Mau e ki se niti he, ka mo tolo ko tapeo whatau ka katnia, o mo ilo le lepeo mo tapu kina mo mo ui, kono ngau ne, o ko mo vai ua Malie pe atupu, o ene lolo. Aia koe give away ia, whanau le mate ngā Tionly, he? Na ake pe he o tukaki ki mau tolo. Kai paanga mato, no, we give back, he? Every week I give back. Kalon e taha, o ke wha, o ke nima he, ko taimini o kisat ko ki sune, maha o whikaoni ni taha o give away, for free. Kono hinga pe ko hea, ko mo tioni in mai ke ngai pati, pe mo whakatau he ngai tuaki, okay? Hai Luciane la kai, ana laula, pe ka koe wini o mo, na ke I whia pe toko, ko pe na ke puke, hai se peti monga, pe ka koe Ivon Fifita. Hei, e tua te hawea. Ko lele ni lockdown ni, eh? Mani me whai special of honau me tini, ho whatau ko pāti lewa I mahinan he. Look, o don't get other for free galoni taha, but in July, you'll get 2 instead of 1. Oh, a puka mai lewa hawa taha, okay? Sai. Ko tau live ko ne poni. O te manatu he. Ke tāno awen ko te vita ka mokolai ate, he? Ai pō moe aho, ai
ai fo siana. Kai la he, ko alo hangi o hane pole fuhu. Ko kai la pe o kai ke pe me kai fai pe kai la he. Kai la ko me anga Tionly go fai he. Now it's out of lagi mo hana framato ato. Like ko to ya go to sa da mentality. Ta ko ke aunga framato ato ya aunga ke ai le pe ho le volo. Pe ko ya ko ai foi live ko ni na mai no fu angi foi live fi ka na ai at ki mo. Pe ko sat ke ta no no te vida mo ko la ya te he. Hangi to fe me fi ni na fai. Alo fratu pu fu he. Manta ko mama ni undo no fai there is order. Wai be fonga me ko toa. Ka we ta fe Malie he ke ti algo kai la pe he holo mo ke alo ho ke o fare kakai. No, e ta turi mo na ta no os fa haere putu at ko ia feito he. Pe ko ia ko me hoko Tionly. Ho ale ne ke bi ta fe live ka ko nyong toko lo he kakai na toi mai. Ko le toko ni ke fai mo hauki live he. Ko frauen ho me ha masiki ke is it tuto e taimini, he? Ke osi hiang e ko ia ko la iate, he? Ko fu pole fu ma ko masiku Australia fiang ko ia ko la iate. Pe ko be he kai yo ai hano live. He ko ngaahi te na ilo ka kai ko hai e ta ilo ko ia, he? Kai sai ale ke ai ato fai live he ko no inga ko frafetong en ho ilo mama ni mo mai ho mari, he? Mana tu he ko nga fogi ko frasesio da ia chos pe mo se lo me pe au ya hu toileti he o alu se me ai ka ke ko ngai a hon he ke tau a na ko nga ko la ya Tionly o ku lui a ku ne ilo lebe a fo nga ko fu palangia he mo ilo a fo me ngo ko ko e full he ko full blooded he pe mo e half caste he pe mo e ai ko tau siole ko au he ko te pe ko nyong ko fai ko Afrika siapan he ka ko au te ui pe au ko full Tongan he ko full Tongan na born and raised in Tongan pe o hake he culture ai Tonga he ai na shanga ke tamai mo fai o na ki ya he pe ko tengo te ala fai hi pe ho la he ngalo ea pe te alu kalo si hola he u ape kakai o whamana mana i whairifia ki nau tau he i mua he nau whanau mo sang ke mea whiwhi neu whai he whairifia ngia ko lai ate pia kai ki ngatai o kune ha ue mwane ngai claim o ta amoni he o te geki whamoni o te geki awika whamau e ke whamau a lavo ke ne hangau a whangatuku mai peko e mo oni na mau kai paanga pe i kai o te eki ai ke whakamoni. Ha taha ngahi mea kong ne rea ta iuwhi mea ko he interneti. Sa ngā chos ko mari mo waringa ngau he. Ko mea ko tātu ai. Ko tā mahina ngā tonga he. Ko toki sion he. Ko mea whaka ko tā mahina ngā tonga nā pehe he. Ko mea ko tā mahina. O ila, ko tā mahina ngā kau. Kai ko kau fulu he. Ka ko kau half fulu. An ko half he. Ai kau half full he. An ko kau ngā Tionly. Goi tai mahino fai ka lau. Kai ta mea din toi lava from mama fefine he. Ma ko mea pe mahino ka ano fu tuki hata hai foi lai ke foi makata ke tau nonga he. Ko nga ka ula ka leva e fi a Josh. Pe ko ia ko pe Josh. Ma fa no fa mo ke fa kau he. He ko ilo fa no wan ke hom. Ke ho hanga ko kiu ko in the camera mo ne ngaahi hiva ai mo mea he. Os ilo I don't hook fanako for Leo. There's no love in there for Tionly. No, I can tell because no, I'm an angel and I have 6 sense. I can tell. Kung fanako tapiki at go if you want to he. Waka lea tu. Fe. Anyway, kung fanako alo te play o te okay. Oku hanga hole o ako Joshua Dalamai. I'm not happy with this beach, he? This beautiful, this ugly beach, he? How he was fun polio along the beach of Waini. Go to allowing the beach. Remember there are so many. Mandu fa ko English he. Be ko ai to fa essay he. Fa ma ho essay ko Hawaii he. Fe tu fe fen pa ko essay na sai nana pe. The reason why I love Hawaii, there are lots of beautiful beaches in Hawaii, he. Go high beaches, yeah. But yes, just everyone fa so there are so many
beaches, he? O kai ko foi beach pe ko na o ko ke tau to ai. Sa se voi ka o ke single sa o sto foi mamai sa pate. To nga tau ni tu de. Ko no nga fo ke tiki to no i fa ho ko fa ho i he. Ka ko me ke homo ya ke so mai o ke furi pe fo ke furi pe tos, he? O no hinga. Sa mai o tanga ri ang tau ai ya. To ko ang ika valinga nga ko na. Ta ai mai no nga ta he. So ngai foi le at ko kai. Ka lai ka pa na ko he. Te ai lai vi o stam de lai vi ka. Ka pe ko ge wa o sai he. Ke o ngai ko fe Malie. O skapa te kamata foi lai vi. Ti li he. He go foi kamata mo lai vi o gule pe da chos ka ko. O si ma be fu wa fra li ko chos ya ko. It's like he. Why do I have to go to this beautiful beach, he? Money. I get pay ako mo hingoa ke ko la sio ke tao. Pe ko ya. Ko sio ke na ko na fifine o fai. Na aku fa sio la te mi tau kakai. Pe kakai. Ai mahino mo tau do. He, ko ka palangia o na. Te mahino pe na to ka ko Noi kakai ko wanga wa he ko kai ko to ko va Tonga mo palangi he. Ko kakai ko ya ko eta imagino he fere ngaahi ta ea o ko feel ako ta imagino he ko ya Josh faka'uhinga'i. I'm single, I'm beautiful, I'm mahino, I am not ta imagino like Tionly he ai mo ke ia mai he feinga Malie go osmo bonito he ka vito e hangula we ka I'm not gonna chew my cabbage twice, eh? This is your chance, Josh. But that, Tonga mate uila, Josh, eh? I think, my God, no, what that? Well, what not? Tanima, what not, Josh, eh? How tala to us like a little monkey. Let him make it very not a ulo a bit uhila. Kake, very much talkie kata. Fagoya Tionly Fatukala my katia. If you are seeking attention, this is not the way to go about it. That you have to go into the people's Facebook pages and you go and take their photos, eh? Upload it, and then you call them scammers, you call them fraudsters, you call them names. How did you know that? What are your facts? Did you do your homework? Or did you just hear stories? Anybody can say anything. Anybody can say anything. And if I were to do a live like this on somebody, it must mean of Malie ke fatanda no he time go ya he. Mo sili ne vale mo to konya tu kiai. O te mo to hangan mo to fai ai ne me a he ko nga e oska te mo to kata kai ka nga kovia kiai. Ka ko be Tionly, o wai foi foto e tolo he pon. Ka ki mo ai Tionly go ta ka koe. Tuku ho ala ke tai kakai. O ke posa ko pesi, pe ke call them, accuse them, he? Me e te kei ki hanga ko whakamoni. O te kei ke pehe ke convict. Hata o pehe, ko tako ana kai paanga. Ko tako ana e ke fraudster, he? Ko koe pehe ko ke hanga o fai mai fai tutu go ya. So that's how shallow you are. That's how low you are. It shows your life is not run by ethics. That you let it tapa-li be. Eh? Ako pe, toki faka'uhinga'i. Siya live mo ni pagya ka fai me tape wai. Ka ikai ko puri a Josh ko pau, he? Mana tu ko feinga ki ang lili mai ka ho pau ke mo le ma Josh ya, he? Pe ko tu le ma ko ka hau. Te ke ako le vai, he? O te fai anga me ko ya. So ko ahon, he? Ko pe, he? Talo aku na fai mai ai mai kakai ne me ak fai ko ho po sat ke ngai po si he si to mai mai fa na o ya. Ke ilo me ako very dramatic ke ada mai ko fa na Tionly. He? Kai ke lava address ho palpalema address the problem and leave the children alone. They had nothing to do with it. But because of your unprofessionalism, you ta mala noa'ia pe fu ko ka foi, he? Tu ki noa'ia pe, he? Temou ka foi, he? E hang no da fu ko ni poni, he? Te foi tu ke fi hau te ke ya ma fu ni ma ko me mui, he? Tau ka kan ko ta tu fu he poini.
puta poini. E fitu e fono e tau se se ia hiki tua. Pako mea e hoko Tionly. Kai ki ngā taitori a koe mai o hafuke kau. He? Ka mea ko kole atu. Ai mo ke tau loa whakakau kau. You have been doing this for how many months now? And you're not going by the procedure. No. Oko ke tā mala noa'ia. Pako pehe. I'm gonna give you your medicine so you can use, so you can see what it's like. He? Ko wala pia na whakanui mata. Ala pia kene mama. He? Mana tui koe kia taha e kātaki ke lautak hane mama. He? Ka whiwhesi ngai wha ema ngai tamai koni ko ke lautak e nau ngai whohama nau ngai ofiwhine ko nau whoi mawhu pe ia. Ilok me wane whai lautak whakatonli. He? Okta uto mai amo ne whai na inu. He? Nanti whai kau pe mo ia lipanga na ne kulupu lipanga. He? Pe more ne ua mana ipa koe uhinga kakai tonga temou a awhi. He went, after this is done, and forgotten, she's not going to be there anymore. Kumautongan that we have helped you along will always still be here for you. He get yongo he have kasi I follow. He get yongo he have oh akoi o the time yongo iko I follow. I go full everywhere, Go yeah go half. Go half it but again half it be. He go no nga go ka tonga mo oni. No. Mosio ko tonga mo ni o kai ko mata pe po ko ko unganga. And what she has displayed and showed so far is not full Tongan. Definitely not. Kakai to feel le mo to ngai lagi mua. Pa ko kakai ko to pe he li banga. We had an understanding. Na ko start ka mo to like I don't care but they mate o ko ke refund pe ka ko pa bi feinga o ke. Pa ko yana ko talat ka mo to. Mo ilo. Ni ko tabi mo vahi matia. Ni ko tabi mo ke refund up to this day. He? Mo ilo. Mai na ko si. O siya tito ko fa. He? O ko lele be mea. Pero ni pere ako. Sangi algo ngao. He? Kaya mali pego ko. O si senya to la receipt. That's how it is. Ni ko na read. Mo mayo ko meni hake. He? Mo tang. Na mo tali kon go. Ma mo to luya. Kung nga mo fa mo. Ni ko na ma ta po ki. He? Ma o mo wahe pa mo auto. Mo mayo lea hake. Pero bihe ko ni ko na binalipang o stongi mo ha mo to kita fata he ko na alfu ai fata mo ni ko he kaya ila nga ngawen i ko time ko main motive ya afu half ko ni main motive ke get in 20 grand pero ni ko le be he ke lava on her own to go and get it. She's using you. Okay, you're fire. She's definitely using you. Kono nga ke lava ke voice. So how smart the palang is. Kau mau ilo, kakai ko Tonga o doi la kang ina smart he na ngan do mo tua. Ko sa na jang ni o ko tu ya fang o tua ni me go fai. No. E ko aya ki lai tan fai an ko ka ki kata ki he. Ta mai, tingi mai, lai bloka tu ta ya ki telefone o ki ta ni mo so. Ko ni foi lian, ko ni foi text man. Teu alo, ave ko ke policy, he? Ho posa ni lai ta mo mami ki ho pesi. Man, Tionly, that shows how tala you are. He? Ke ngofu bi ka ko ki fa me ka mal to mo ma fa nao. Ka ta ki ko ma fa me ko ya. He ko lo yo tala tu. Like mal to ko tonga mo ni. So ko tonga mo ni no pendir ni. Ilo ko te au vale, he mo te au e pe mai fa e tu kuia, he? Ka te fa be do lo to. E we ka pong e pe mai fa e tu kuia. Ilo e osko by the end of the week. Ha me ko. O ka mata le ki ha fa ia. Pa te pe he. Tukua, eh? Kai ke ia fa e te me hanga. Tala ha me ako kovi. Ki ha ane whanau, no. He koi whai pe tolo to. Ta koe ne alpo o sa wike. O te pe ke tukua. Ko te ofa, he? Pe ke ofa he ko ha futonga mo oni. O whahai mai ne urunganga koe ko tonga mo oni ya. O whahai mai ya. Ko e fo lofi o ku ha o ni ngawe ake kakai tonga ke mau ene panga. Ya go where will she be afterwards? Where? Mo sa people alo ngawe kakai tonga. O ku ngawe e kau pangangi. Mo ila mo to o ke piki he ke piki lava ka muni o ngo I tonga hango o ngo he fulu he. Ai fulu o ni ngo angi he ngo to e half it. Full Tongan versus the half, he? Half Tongan. Pero o kuk talatu. More wake up, people.
Now I was loving with Yogi Moa, but was then you do it down. Now I was a man the hooky Fatukala, hey? I go, we have been never Fatukala now who. I got to Nakonimo Vahi. Go by Fatukala. Love go by love refund yet to lie, hey? Now hook to. Go start a before, come over finger with your mouth if I go for a mehoko. Go mehoko to now for thinning out at a mai. But that's one of the saddest things about my people. My people are so easily persuaded. I better die because go never go down offer. Go kakai offer that. I better die. I have one moody. Offer ya to me. I must if I offer. Go probably down. I'll be here. I pay. But I pay. I pay. Go. Sometimes we don't like to buy or do something, but we do it because. Go down my mind. Tao phải ngặt tay. Chắc can take advantage to ngài phải cô là coi ya. Cô hôm nay anh tôi nghĩ phải Tionly phải nói kakai. Mau ăn cái comments. Mau ăn cái loya. Cái phong ngài à. Ở thì ai ăn cái kakai nào ít ta. Bà nào strike số con này có đi mấy cái tiêu. Khi mau cái hạo cái ngáo ở hồ social media limelight. Cái đó hả ông mấy cái kakai cái nào lắc cái phá ha. Mà đi sao cái phim mốt à he. Go to make a deal. You are a social media. Use her social media power. Get the hangout spread awareness. Going on, get the home kakai. Get the laka hango laka go MMT. The cake you see a fella no go Tionly he. When you go near the bell coffee he. Oh, fine, he. Munfanonga for the Tanawa Acapulu he. Let it go a tapa-li like Nego Mapulu he. Let it tapa-li, tapa-li. Let it pick a five tapa-li, boy with 5 pulu tapa-li. A tapa-li, he, Pamako. Let the boy, the body, pulu, he. So come now, go Tionly. Now, we are from Pikali in hingoa. He gonna about it down o aia to hingoa ki tau hanga tofi o whago English o tofi e whai reage hak we whai root word ki hema alwa te whai tānaki koi ke o gu iai pe o hingoa o gu aia ho hingoa o whai kuri everything o gu au koi ke ilo he kuri he ka pau te tau pe he ka ku he tānaki a te ri kuri ia he he nam kuri ia he ai go wanga whakakau he honge hingoa whiwhine she really lives up to her name he it's a beautiful name. He? Kiki nam tapa-li like ne, he? Like akapulu. Te o sio he fefine masi, te o sio ha fefine pehe. Faka mamona bea masi. Koi fo fefine, he? Ne masi ke pehe iko e chosh. Kapako mau tohon ko mau foi, he? And I'm sure, he? Fa, he? Kuna na yosta mai bo foi live ta. Ale mai family ke tukua. Ila to go no fa ya malu he malot fata. Go lot. Ma ni on tape ke ha ma mama ni ga hoglot ki olung. Kali go in lava e ko e. He? Ko let ka ko Tionly. Ko meu ilonga ho hafe. Ko ko fulu I Tonga ko he. O ko ke half he ko ke fanong ko like the real Tongans do. To your mum, eh? Go do a big piato family. Piato, not just the announce my whole life. What's the man to fear the man family get to no. Fanong again go now. I'll choose it. Kai holo. Kai fanong. Fanong go have me for my choice. For my choice, for my fana, momoko, eh? Kaki fit a kai because he who faces hono fata the kakai. Go high go, eh? Ko ngi ha fa to lo ki mau to o ku ya fonga ke o ka kai fa no te fonga to ke ngai na wo fa o fa sit there everybody has a right to go and seek justice ko lo ho ga Tionly di to hanu mai go hono po sa le kon to be fa lai ta ko he e to be ai ko ni ga ke I loi Oscar was label at him. Oh, see you be motoria go me o to ya to he go ka ke man fa go ngo fu fraud sta mo fu scam. O ma to ko homon yo hang e be. Go ni ai me go me ta mo ni go in other words I'm just returning what she's giving out. What you dish out what comes around.
Pero Tionly, có anh kêu我快啲，嗱睇過，伊拉個嗌快叻個你，我好俾人係 out 係個 because of your mentality。So 嗰時見呢個韓國鬼，我就當女啊，佢哎乜你睇乜嚟馬蘭係佢搞法嘅事，嘿？搞但係喺度個你，個你馬蘭啊，你咬嘢打我發達打。不過Tionly個我要咪喺度嗌發嗰隻個發巴蘭個你啊，都係個巴蘭依發嗰個歌啊，嘿？Faka'uhinga'i de sat fu fin hang pa ni kai kote mai A B he ko pa ni ko B. Ta ko en ko ta te fai fu ta no fa ta ko ni ko Tionly ki mo ba fai fa na he. So Tionly na tu ma be lai fol fola he. Ko ki ko fai fa mau. Ko me be fi ma ko to ki fai ke ha fa mo re ki mo fa mo re ko me be ngo fo ki mo fai forgive and forget. Ko fa mau ko ha ya ko iki he.แต่ก็Tionlyฟันน้องเล่ไหมก็ฟังให้น้องท่านก็ไอ้ไฟแม่ก็เนี่ยไฟไอ้อัลไฟแม่ก็ยาใช่กี่โมก็ไอ้พี่กี่ยาละก็ไหลตาเฮ้เอาตัวหัดขอเพซี่ปากไอ้ไฟลอยเฮดิ้งลอยเฮ้เอาไก่ปังอ่ะไม่หาฟัวนักตัวไอ้เสียมาไก่ปังอ่ะเฮ้นักตัวไอ้น่าไอ้สิหัวงไฟผู้หัวก็น่าไอ้ฟ้าไก่ปังนักสมัยก็หิวไก่น่าปังอ่ะเฮ้那你买那个店里啊，个有兴个毛利，kita ko ni Tonga，本来to ko ni Tonga，非嘞爱搞Tonga，冇咧嘅搞Tonga嗰陣啊，佢到啲飛到搞嘿，refund 你嗰時我CV咩對，阿拉對$100我弄啊 ，that's not a lie. I got the bank statements here, I got all my evidence here. 個有興個毛利，但個你Tonga as a community，但係個唔係Tonga嘅毛東，你唔係say it why because we work together as a group。但個咩有學過？阿拉都講你阿個 life 嘅有啲嘢係嚟咁樣，但係咪係菲律賓嚟得下嘅？個對我哋個嘅嘢嘅花費，咪拿費到個話我好嘅係啲阿係冇係 ，and that's how problem happened。不過嘢個咩嚟學過？我到呢位話家韓國老福Tionly嘅，不過我到嗰日話家，個咩都快個都move 嘅 alert level 4係 lockdown 嘢㗎咧，嘅咁樣就發得係報緊乜發費，อันนี้ก็ว่าสตาร์ท冇考佢發嚟個咯，佢發嘢冇發考費。不過反正我哋買Tionly個單我發達單嘅啲貴，係個攞個包嘅，80塊單我發達單個呢Tionly，我對比嘅買個買咯，個單個貴。You better make sure that you win this case. You better，因為份 video 個阿拉個係點個係計個嘅 win，嘿。For video 個Tionly嘛試過個單個啲個，好叻講嘅拗個，哦係話，嗰兩個電話咪冇有嘅拗個呀，嗰個單Tionly少少嚟買Tionly，個阿亨個 translate 到嚟掉，你問我，佢finit mo doon ko Australia，但係俾我冇多夠你幫啊，反正你買個咩冇安年，嗱我個你到講嘅finit個你係個 she's an energy worker。但個當然嘅係佢係 remove all the negative energy coming 咩kakai 嚟發布烏哩，然後好嘅刀，然後快啲發有冇煩惱？嗱個你到講嘅係，然後到當然掉你問我 Australia，但個咩呢？但係finit mo to ka掉 repeat after me，然後 repeat to honau，但係finit mo to啊，個你阿伯都係嘅你 refund 你幫佢打冷嘅係 ，look， 那道理。Biadao more, and right now, go get a life, go get a job. There is no refund. Kaya you defa refund niya. Kaya ako kung na ngawi ka, tuko na ako ng lili. Ami fuko ka man, tuko ko tong ako kaya ulama liya from niya ko. Tamay film mo to. Can you say it? No, I can't. Tamay film mo to. Okay, say this instead. Tamay liya ka ako liya. Pero for liyan. I have to look after my family first. I'm sorry, but I have to look after my family first. She made me speak that line 10 times. Kaya nga ilo tako nila anak ko ya. O kunehang ya o si ngawe whatever she's doing there, I don't know. Kalau ni beta tak mahino ko ni checks ma beta tak mahino ko ni ta ma beta. Teu fai awi ko fa more tige ke me mate business ma.
Oka peke hui. And guess what? Ko time bego le aga for say desko ya. I'm sorry, but I have to look after my family first. Ko time bego go le aga. Hange bego was be at why be tota ha go ya me ma fe mari. Lot of family bege tari. Bego go a honey now. Toch if you want to. I need your help again. He go for negative energy he. O go net hanga frau our Tongan community. Ko koi pe na hori pa pa ke ngoi he. Hange na ko mele he. Hala ka po hai. Ai na si we see ne health ko nga we if you want to he. Mo ha ka dia ko mo to me ka dia ko a de fika if you want to. Ko ha ko foi down ni mano be ti to dong. Ki ai kan ne hanga yo ko ne ngawe fai ko remove I negative energy. Pero dat ka mo to. Kung ito may pegaw, all I need to know, go for hingoa. For hingoa kakato, silo leifra for hingoa kakato ko Tionly. Hey, I'm going to spell if you want to have pong pong, he tama pong pong. Kasi pala, yeah, I don't know, but how many want to outfight, but one thing I know for sure, okay, more than no auxiliary. When I give her the money, o kung e-fire me ako lohiaki'i, pag malo yan, protect yaw mo whanau. Pero yan, Tionly, you might as well give up. He go nga go that kat go he kati lava go yo. You can't fight an angel. This lady here is an angel. She is. She protects people from harm. But go that go Tionly. Tali na Tionly he go nga he pau ki se sini ko. Pa mo to tape mo to me ato ne fikai. Ke mo fitagai. Sai. Ko foi experiment go ka Tionly. Tionly go ai big ke pull my ha puta ta he fai mau mo lohiaki'i o tala ko kakai pa ang ina to mo ha fo so command if you have a right to do whatever you want, but make sure you don't overstep their boundary. Ko like ko kapal ko ako Tionly he kapal ko ako ko me ne fine. O we foi feito, Tionly, ma foi feito tolo. Foi feito tolo. O cambiani, ma foi feito tolo. O fema o que uraki fua. Que chama que me fua. Foi feito o que tu tola ma me fua. Foi feito tolo fema o que uraki fua. Tomu'a, ya que to fai ho fana fala ko na ta mo ni o fai ngalo ya. Lohiaki'i pe fua foi lai toki. Why he? Okay, so come on do ka pa ko Tionly ko Tionly. Sai ka pa ko foi lai feinga mo. Feinga mo sentimita tato. Me fua na vai ni he. Foi lai toki Tionly. Lai toki feinga mo sentimita tato. Sai, I'm doing a feito tolo ko ni Tionly. Rak fua ho foi lai toki ko winga toki mai ma fo lai ata mai. Pero pag fo lai o to big faka'uhinga'i lai. Think big, he? Ka ko lai ho me ko na fai. Oh, shows me empty ya lo to ya. Fua ho foi lai ke lai fo lai ata mai. Pero pag lai ma o kai ke ngau then faka'uhinga'i ken ano fua ya ano fu tuki ao foi lai. Kono nga cái ngáo foi mẹ ko ngalo ko loto. Sai ko foi lai he. Pam be fua foi lai Tionly man tui. Honau. Fua foi ko nga ko. Man te foi ko nga Tionly he. Fua ya wai, foi ko nga ku. Sai ya Josh he. Fua foi ko nga ko he. Foi ko nga ya o ku ai ko I offer where the heart is, where the love is, he. He go like ko na ka ya ato foi ko pe ka ko ho fa he ko me ya go o ko ti o fa kakai ka ke hanga fraude kakai ago takala now to o pe to go ke offer. No, you're not, you just want to use them ke lava o fe ko mi ko na ke ma ho sirini fua foi ko nga Tionly he he ko tu he
Fua ke ton Tionly he ko ngaahi ka pau leva o fire tu he ko tu se ke wonga te pia Tionly he ai ko fo I mita ia ua he ai fo I konga ko sai mandu I ho mata Tionly he ngalo ya fo mia o firma ke fua la e mo mata he pa ke na alo e fo mia ka mandu fo mata o hipa he pa ko yo ko hipa ko mata pa ke feinga ho mandu de algo ke fusi ko fulu ko to la ngutu he tama india ko pa ko me fai Tionly ko nga fo ko lopsided ho mata firma ho mata ke straight he okay hang le ma fua le ho mata ka pa ko hipa mi a he o ko hipa be ho si o mo ang ho faka'uhinga'i fua ke ton be ai ho mata ka ngaton he ko uhinga be he ko Josh alo Josh ko mi ka mata ngaton no ton na si mo na ata mai fua pa ko ngo tat ma be ko ha ko o fua ke ta fa ki he ma ko pu he pa te fua le va kilalo he man te Tionly he ko ke fua mo se ma ke ka fa fua si o se le me ke fua Tionly o pa ke ari fo he ko ilo man te fo ko ngo Tionly he o pa ke ari fo me fua apa fo ko ga ha piti he ko imagina ne ka fu me ai fa fo I lao he mo ilo fo nga fu ha ko lao ka ma tu he fu nga fo susu he pa ke fu susu ke ali fu he ke ali klang he nga fo ito fo tan ma na Tionly ta e piti he mo ta ko pa ni fe na to potsi pa ko ko me mo ko e fe wa mo tu ha 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 o nga fu me ta ha he ta ha Tionly io ko yo si lo pe he ma te ko pa ngi alo e nga fo so mi so te o se tu me mata no nga fo me ta pari he Tionly fua ke ta fa ki pa to fua ki lao ke ilo hu yo a ke ilo ko ke ilo hokita papa le ko te ilo ma ko pu he mo lo ko algo kai tu pe holo ko lao ta holo nga fua al fa fua al ke tu do mai me fua ko so you know who you are ta ke to ki le ki kakai and you to ho te fa na o post ho pesi sai ta ko me fa osi mando e la ko ka win ka fa Tionly me fa osi o pen ko mando fu na fa la ga video ki mai ta mai yok mari ka le ko sa ya ko ko ki mutu si really ta mai ya me ko sa ya he o fa algo e fa ka va he no fo ke matu ana ya si o to no se ia he te o set me que foi falar com mal foi falar com he o pe a ko se ka Tonga a ko no se ta ina ta me ko ona mata mai ne ka ki to no Fololeni he ko more foi me kai pu akal ta ko pe he Tionly ko ta te ko Tionly o se fu ha mata pa he o si ko ya fu mo ke au ki ta fa ki pe fu ki la po se po ta o pe o ngata fe foi pi to pe ko au fu la ke me ko fe tu ta pa ko ya ngo ko o se foi fua ko ya Tionly ko foi fua fa si ne ma tu ai la tu he ko nga ko ne fa la ko ai ko mai na pe fa la mo he sai ma tu fi tu ko ya ha ke fua mo ya ma tu he fua mo ya sai mo se ba ka fua sai fua okay ka ta fa man kai ke te pia fua ha man ya Tionly ai ya wete tamat ko ya Tionly ko hinga o ke al la hango ko la ya te kai la po mai ha he ko ngai ko ha o ko fa ata hu tu pa fa ata nga la lo he ka ke ilo ko a Tongan lady. Look, I'm the Tongan lady. Oh my God, they not forget her time, yeah? No. Wait, they not forget her time, but they are that way. No. You mata fai, eh? Can I? If we buy a mata fai, pun fai berno fatongia. So go to go if I have fai, eh? To go if I like how dia, eh? Oh, fai go na eh. Algo mai pisco ah, he ma wai koi. Sang ya ko lo nga.
you are. Tomu'a whakasio koe, he? Makita ki ala whakasio kakai. Ko hai koe, ko sisu koe, he? Ki ala whai whamau. Whai kakai ina au ki whai tūtong ki whai whamau. Au ki kai polisia, au ki lohiaki'i. Ko meang tala tu Tionly. Whai la he? Whai ho fu mata hipa, he? Pea oska whai mea ko wai e o wha, he? Pea whai ki ta whaki, he? Pea ku Fola he foi o fa pe fo si he pe fo ne ta tau ki la lo he ka pau ke lu ho boy ka to tingaring ho pe tingaring ta kai ho he te ke mai se fe ba ku ton ho va e ho mo ni ma to ka ngai ho va e ho laka ka pau fe ka pau wa fo me ani o ta kai ho lai la he ai o ska piti e pe oska pa piti mo e piti ke ngari ko palango e na alaka ngi mautole ko ni hake whare Tonga. Ia koe kona na hake whare so ata. Piti I e Tionly, he? O te ki hamoha ko I parangi vao, he? Hango e uigo ko Amerika. Amerika vao, he? Ani ko watu I Amerika. Ko whi ai haki makiwa. Ko ngalo ni ane fu penu I Tonga na ea korea wha Tonga I Tonga, he? Kai aura ko whi ai haki makiwa. Hai awe, Josh, maybe we no find my vinibe. Go no we kai holo pe ko Josh. O ki kai mai musia ko no mauto fare he. Ko tato. Ko toki ai yo to ka fifine pe. Fa si ki ngutu he. Fa si molalo he taiti he. Mo tu fo ko na you fa ele we he. Na ta fa pe fa na to. Josh, how ke si o ki ai Josh. Ke ilo ko fu me ko no ke no fo ya. Oh, yeah, we te ke futa ma ke poko toa. Pa ko ia ko tata. Tionly, o fio ke aka mi ai nai. Ke ko tala ta hingoa fa si na ka ka yo kum ya ho pesi. No. Hey, kai pe ke ha live up te le aki ai. Ho hingoa ka ka to. No. Kono hinga fo ke filo ka ka yo kum ya pa ke ngo. No, I don't want to share my limelight with you. Sorry. Ka ko to leave you in the dark. Ta tau be moi tako foi ata mai. Sorry. Ko se tau lam ke poni. Tau aluen ke. Whananga. So ospe me amasi o te bege ulo mai ohila. He? Whai mo ke lele mai Josh. He koutat ko foi polaki en, he? Sai. Ko foi hoko duane lai. Ko foi awe ko ni, he? Ki whananga o me wholofola pon, he? Mo sio ke mea pe, he? Pa ko e mea rewa te arege ki malo, he? Tu kua whai taka Tionly, he? I better rise above Tionly's level, he? Of course, foi hoki no ko tapa opo. Ai, oi, Tionly. Sama eu fin Tonga pe. He? O masiva pe, ka koe ma masiva he ngaahi value ko na ko ma fai. Ai Tionly. Sai, ta whananganu pe. O pe to na fin fe awaka ko Tionly, he? Hono pa si holo fefine. Malo ene ke toe, he? Sai. Vai si ono mock around the fefine. Vai pe ha o me fefine. O me to aki. Yo ta famo I. O na tala ki. Fefine o ni na ma o do hem no Tonga interact with somebody who is not her husband. So taklele ma fefine ano fra lofa mai to fa o he tui ko ni go. Kama o ita bang mo ya he. Sai, hamena ko. Koe tangi hegi, koe hai mea ko he, whamatanga mai ka ngasi, koe whewhine ko naga whe awaka, kanko Tionly. Mantoi whoke adlib, koe tangi hegi, sai. Koe monia Tionly. Koe whananga wako ni, whananga ne whae tau whae, ka tau tolo he, he tau kei tupake. Ka koe ni he. Pe nai hui whiwhila koe pālangi he koe ka Tonga. Pa koe mea nai hoko. Ka
Kama Tionly. Kasana na mo me ako Malie take. Osake me ate faka'eke kakai. Now os tak ma foi maka, Songi ko togi ulo ma uhila. Maluya, Man, that's so nice. Well, I guess you're Fololeni Tionly. That's Fololeni Josh cow. This is my favorite color. Kage hoko te whananga. Talangi lewa he. Talangi lewa he. Kakai. Oston dolo makai. We caught her in the act, doing what she was doing, and therefore she's a sinner. She deserves to be stoned to death. Harimene hoko. Sieva moi ke fefine nane ofa like a day. Bedna kanga le hana fafunga ke kere. Beanito, oh yes. Wait, I'm almost done. Can I come? Turn it on? I'm almost done. Okay. Perkoia, hangai forever, eki, on it, doi. I mea kere, he? Remember, and the no, you look up more out every Sunday. And it dohi ope he. Koia, how, tuk kene to, o I rock for maka, only sing I feel hala, he? Doi, he, kere. There, see how I get on Oscar the Puria. He? Oscar do hepuria. Why? Because they were all sinners. None of them was holy. None of them was a saint like our Lord Jesus Christ. Go. Your sins are forgiven. Go and sin no more. Tionly. Go and sin no more. I know what you're up to. You are using our people to get your money back. But our people know. You know. No, ilo binanta fongi get. And now ilo all along they knew. They can go and seek. Ako no ngako ha. Ko now. No ofa honau Tonga. Beake ha o kila ko itai. Ko kaiti ke albe ko ya koe. O kumi ho totonu. Ka ke tohu ate kakai ko ni. And they don't even know your underlying reason. That is your underlying reason. I am very sure. Mahalo benaya hakitosi. Nayoli benaya ngai papanem. Maybe I don't know, cause I don't know, and therefore I don't want to speak for it. Kako member ko iloi, kahatog matong na FID, na amauli, ke mautoni e kakai. Iloi Tionly, kabaw na kay ke mauli matay toni e kakai. None, not even one person ever. Ko me ay ko iko kay panga. Temou tala ke panga, pa mau fa panga. Hey kay bigya ha foi tahay bai. But the fact na mau vahe. Not my vahe, but not my vahe. The fact not my vahe tells us that Michael V. The objective of doing this was to help our people. That's it. Oh, Tionly. But look how to he. I'll call from my mother. I'll call from my mother. I'll go malua who says mamma malua. I'll go malua. If you mahino moi tali go if you fa. Money ko pasikat. Malu ni ako naki ko kapag ko gila ko fai. Nga ho fa malu ay ako naki ya pa fa no ko malu. Ko di la ko fa no malu. Ako vivin dal vo ta ha malu tu. Ako ha lo tu ko bala fo bim sa no December. Al fa no ke ko vivin dal vo ha me ale mo no tu. Al we gini ako naki ko kapag ko gila vai ho fa ako naki ko. Al ke gini hanga ako naki ko because she is definitely telling the truth like I do. Okay? Ko ofa la ha ka mo to. And mataanga itaw fananga ke poni. Do unto others as you would have them done unto you. Ona fai famau. Tuk pe mea eki ke eki. O te fi eki. O te fi otua. Tuk pe mea eki ke eki. Tuk pe mea famau ke famau.
Fai be go ho me al be go do your own thing, he? O ti to ala me go ho foi me a. He go me e go te ka asa Josh ka ke hala ata. Okay? Franka mo do and that is from myself, the princess of flowers. Good night, everyone.